Kachari anathu anso se kang thur bon jelong kacharap chitu dunjia phanpura Believers Eastern Church hinpen kedengpon Hope for Children atum puthot lo kachali oso maratum along humridam thusi akerap ki piasai kedengpon Keramtang Phaikuni ni Phaikret Roxy Arni Dipu Regional Asahem Hope for Children atumpen Kangnek Tokbi Jonasing Kiling Lapen Ramsa Tokbi Hope for Children Project Center along lo kachali oso maratum aphan prekjama hormu keronasai dengpon Hope for Children Dipu Regional Sahem Coordinator RN Sebu Ringma Lapen Moses Teranatum Kedengpon Bangso Asayalong Jonasing Kiling Project Coordinator Rakesh Kramsa Lapen Kangnek Tokbi Project Coordinator Rajan Intiatumta Cherap Chitudunsi Hope for Children along Kedo Lo Kachali Duna Osomaratum Aphan Lo Kachali Iji Ahormu Ronponlo Lapusono pora hot alang litum ke than bona tengke Believers Eastern Church pen kedengpon Hope for Children puisi Community Development Project pen kedamtang ningkan suri hinira pho aningkan pen Karbiang long arlo long inkoya Project Center sengponlo bangso project pen ajok penang an lo kachaliao somara tumalong cherap dunsi ake joy pen lo ke than pen danglok prek jam lo kachalialong akenang sara hormu pipon bom bang bomlo Bonta kedamtang ningkan suri hinira inkoya ningkan ke corona ki so pena jok bangso project kelana ponjia phan asa pa kisung pena jok si sang ponang koklo Bonta bangso project puthot kaparing ponthuji phan bor I pon bomlo puta Hope for Children along kido lo kachalio somara tuma phan lapen chokamara tuma phan aning pathetekang Hope for Children Believers Eastern Church under আমি তো কার্বি লংতে 20টা প্রজেক্ট সেন্টার আছে অল ওভার কার্বি লং আৰু আমি হান 1900 প্লাস বাচ্চা আমি হান এই প্রজেক্টে স্টাডি কৰি আছে আৰু সিন্স এটো 2005 পৰা এস্টাবলিশ কৰি কিনা এটা কাৰ্বি লংতে তো আমি লা এটো আন্ডাৰ বিলিভাৰ ইষ্টাৰ্ণ চাৰ্চতে আমি কাম কৰি কিনা আহি আছে আৰু আমি বেছি তাক পাৰা এনেকা কিবা প্ৰভিজন খান আৰু সামান খান এনেকা দি কিনা এটো মিনিস্ট্রিটো চলাই কিনা দুখ থাকা কষ্ট থাকা খান কাৰণে সব এনেকা হেল্প কৰি কিনা আহা থাকা এটো আজিলা ৰামসা তকবি প্ৰজেক্ট চেণ্টাৰতে আহিব পাৰিছে के ako Karbi Anglong orat atum apans tame kachuning ripon ke lahen lo lason social organization along lapen ki aka preg NGOs tame la ni to makhai lapen ke to ma along along quality education ke vanji phat nitum anso second ke me ke matha along nang litum stamina cherabon thapsi chuning ripen Dokmoka pen semsing ingti Karbi Anglong live